家好，今天我们要做一道地道的中国菜——竹笋配白米饭。Hola a tots i a totes. Avui cuinarem un plat típic xinès. Bambú amb arròs. 我们需要油、 Necessitarem oli de tornassol, 酱油、 salsa de soja, 辣椒、 picant 花椒、 i pebre xinès. 一点点的糖、 Un poc de sucre, 米、 arròs 水、 i la mateixa quantitat d'arròs que d'aigua. 葱、 Alls tendres, 甜椒、 pebre roig, 竹笋。 bambú. 工具我们需要炒锅、炒勺、 Necessitarem un wok i un cullerot, 一个平底锅、 un perol, 钉板、菜刀。 una taula de tallar i un ganivet. 现在我们来做米饭。 Posem l'arròs a dins del perol. 我们再加入水， I la mateixa quantitat d'aigua. 然后我们把锅热好。 Mentrestant, posem a calfar el wok perquè ha d'estar molt calent. 现在我们开始切葱， Tallem l'all tendre. 然后我们开始切甜椒， I, a continuació, tallem el pebre roig. “当锅热的时候，我们加入油， Quan el wok ja està calent, afegim l'oli de tornassol. 然后我们加入花椒， Pebre xinès, 然后我们加入辣椒， picant, 最后我们加入葱， i els alls tendres. 现在我们把竹笋放进去， I ara tirem el bambú. 现在我们放甜椒。 I de seguida, el pimiento. 当3分钟之后，放进酱油， Quan ja han passat els 3 minuts, afegim la salsa de soja. 还有糖， I un pelet de sucre. 现在已经做好了。 I ja el tenim preparat. 现在我们来把米饭装好。 I ara prepararem el plat. 第一步，我们先把米饭放进去， Primer, posem l'arròs. 然后我们再把竹笋放进去， I després, afegim el bambú. ，anem a menjar。 Te confesso una cosa, ¿Qué? que jo no sé menjar amb bastonets. No pasa res. Pero bien. No passa res. Menja, menja, menja. Jo no. Menja, menja, Oh, parles valencià? No? menja. Bueno. I què fas jo traduint-te? Està molt bo, eh? Però, pica, eh? Pica. No, no pasa res. Està molt bo, però pica. Que no pasa res.